Zisematheni iy'ndaba zowesilisa okuvela iy'ndaba zokuthi uqothe umndeni ngenxa yomfana wakhona obejwayo nonkosikazi wakhe. Kuthiwa-ke lo wesilisa oneminyaka engu-38 wasemkhwanini eMandeni uhlasela umndeni wakwaMthethwa kubo-ke umfana obejwayo nomfazi wakhe. Ngokombiko kuthiwa lo wesilisa ugasele ekhaya kubo-ke lo mfana ngey'khathi-ke zantambama efuna-ke lo mfana wangamthola, wathola kumndeni endlini. Kuthiwa kubuze lo mfana bathi-ke abamazi bathi ugcine-ke ephumile lo wesilisa ubeke esekhipha isibhamu wadubula wonke umuntu endlini. Kwashona ubaba womfana oneminyaka engu-62 nosisi lo mfana oneminyaka engu-43. Kanti umama usesimeni sibucayi esibhedlela. Lo wesilisa ubeke seyabaleka nokutheke ngokuhamba kwesikhathi wabanjwa-ke waboshwa. Ngifisa sikhulume ngalolu daba ngizwe imibono yini lapha emakhaya ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Imibono nje balalele iy'nkundla zokuxhumana ngoba-ke udaba lolu lusematheni. Sibheka nje omunye ubhale kanje wathi buka manje uboshiwe impilo yakhe seyimile umfazi uyaqhubeka ngaphandle-ke uyafeba. Ukulima komuntu omdala onepasi ngeke umshintshe, uyobadubula kuyoze kube nini abantu. Umuntu-ke waqala nje wakufebela nje kusuke-ke sekubhedile ngeke usamvimba because usuke engabanjwanga ngenkani, maybe usuke engasakufuni. Sihlangane lapha ku-comment section ngizwe uvo nombono wakho.